it's a fantastic day for us today. We have about 120 people that join our press conference. Really heartwarming to see people, our Borneo, our Sabah Sarawak brothers and sisters, our East Coast brothers and sisters, North, South, semua datang. So really something yang kita rasa macam something yang worthwhile for us for the last 1 month. We were working very hard, preparing the context of what we have done for the last almost 7-8 bulan. So from what I'm seeing here is the entire reason kenapa kita decided to have this press conference is, number satu, kita nak show milestone what we have done, to show what are the possibilities yang all of us in this ecosystem can achieve together as a community. So this is an opportunity for us to come as a community to challenge the government, or maybe not the right word to say challenge, but to actually ask the government to take to be more accountable, more responsible, and do what they're supposed to do. Yang sampai sekarang sebenarnya kita tak cukup puas hati, because there's a lot of gaps in the act that need to be improvised. There are enforcement that is insufficient, or seriousness in taking these issues that is happening on the ground. Dan one of the big reason yang kita buat press conference ni sebab when kita nak tukar undang-undang, dia bukan satu benda yang mudah, dia akan mengambil masa. Jadi sementara masa berjalan dan kita buat tindakan yang sesuai untuk push the government to make changes to the law, kita nak pastikan kaedah pengurangan haiwan terbiar, bukan liar ya, terbiar, dijalankan dengan berhemah dan berperi kemanusiaan. That is a very important thing for us. So that's why the first intention of today's press conference is to announce the launch of Project Together Boleh, which is now being successfully deployed in Majlis Daerah Rembau and the few other PBT yang berminat untuk berbincang untuk melaksanakan perkara yang sama. Itu nombor satu. Nombor dua adalah untuk menunjukkan bukti bukti yang saintifik bagaimana kaedah TNVRM ini adalah lebih berkesan daripada kaedah tangkap dan bunuh yang memang telah diguna pakai sejak maybe 40-50 tahun, dan tapi kita masih lagi ada banyak haiwan gelendangan, haiwan terbiar. So that is the second thing yang sebenarnya yang kita nak bawa dan mengumumkan dengan ada modeling yang kami buat menggunakan bahan-bahan kajian saintifik untuk tunjukkan kepada pihak-pihak berkuasa, pihak-pihak yang membuat keputusan, yang ada power untuk buat policy, yang ini kaedah yang terbaik adalah TNVRM, bukan tangkap dan lupus. So that is the second thing yang kita nak bangkitkan hari ini. Dan ketiga, kami juga nak mengumumkan yang kami serius sebagai satu community. Kami serius jika DVS tidak transparent atau tidak lebih telus di dalam perkongsian maklumat apa yang mereka sedang buat dan apa tindakan selanjutnya untuk benda-benda yang ada masalah, yang kami sanggup bawa mereka ke muka perundangan. Kami perlu jawapan, sebab kalau kita tak bersuara, bagaimana haiwan gelendangan, haiwan terbiar itu boleh bersuara? So it's very important for us. So I want to use this opportunity mengucapkan beribuan terima kasih kepada feeders, rescuers, vet, NGO, shelter owner ataupun just a citizen yang datang memperuntukkan masa dia hari Sabtu ini untuk bawa dan dengar what is going on. So thank you very much.